Nakon što je dopušteno sistematsko rušenje Bosne i Hercegovine, nakon što je međunarodna zajednica odlučila priznati rezultate genocida i organizovanih zločina, od državne cijeline Bosne i Hercegovine ostalo je samo ime. Bosna i Hercegovina preživjela je pokušaj da ostane bez Bošnjaka kada je na scenu stupio plan po kojem su Bošnjaci trebali ostati bez Bosne i Hercegovine. Davni san pape Nikole V o Europi u kojem nema mjesta za muslimane u Bosni je postajao surova realnost. Bosna je stajala tu kao jedna prepreka i zapadni svijet je učinio sve što je moguće da taj problem riješi na način kako da se likvidira Bosna. To je kontinuitet politike koji mi danas osjećamo. Jer je jedino što se mijenja je Bosna. Ja znam da bi situacija 1992. na ovamo u Bosni i Hercegovini bila sasvim drugčija da Bošnjaci nisu bili muslimani. Znate, nisu mogli dopustiti da muslimani budu politički faktor, politički subjekt ovdje. Dopušteno je u krajnjem slučaju da Bošnjaci, odnosno muslimani, ovdje budu nekakva religijska skupina, da imaju religijski identitet, ali da nemaju politički subjektivitet. Nažalost, mnogi su i Bošnjaci pristali na tu floskulu Miloševića i Karadžića, pa pristaju i dan danas. Kroz cijelu historiju ove zemlje, takozvani mirovni sporazumi sistematski su smanjivali teritorij i stanovništvo Bosne i Hercegovine. Karlovačkim i Požarevačkim mirom iz 17. i 18. stoljeća Bosna i Hercegovina izgubila je desetke gradova u Srbiji i Hrvatskoj. Odlukama Berlinskog kongresa s kraja 19. stoljeća Bosna i Hercegovina izgubit će dodatnih 11 gradova, odnosno cijeli Novopazarski Sandžak. Završni čin uništenja ove države trebao se odigrati krajem 20. stoljeća, kada je u zamjenu za cjeloviti mir zatraženo pola Bosne. Jeste, Bosna je bila južno od Zadra, cijelo primorje, uključujući i velike otoke, ostrva Brač, Hvar, Korčulu, dakle nije samo na Pelješaca, a i Boku Kotorsku i tako dalje. To je istina i vidimo da se taj prostor sve više sužava i vidimo da sada već govori o nekoj takozvanoj Fidžan državi, kao opet u smislu podcjenjivanja, kao da nas nema. Zaboravlja se i kolika je bila teritorija i koliko je bilo Bošnjaka, zaboravljaju se i progoni, iseljavanja, genocidi i tako dalje, masovna ubistva. Ako je za vrijeme Karlovačkog, Požarevačkog i Berlinskog sporazuma o sudbini Bosne odlučivao njen okupator, krajem 20. stoljeća o Bosni i Hercegovini odlučivali su i njeni vladari. Suočena sa ponudom da u zamjenu za odricanje od bosanskog državnog pitanja prihvate mir i riješe bošnjačko nacionalno pitanje, vlast u Sarajevu našla se na historijskoj prekretnici. Ideja podjele Bosne postojala u Zagreb. Naravno da bi se ona realizirala.
potrebno je potaći ponašanje muslimana u Bosni, u različitim smjerovima. Znači, među njima potaći odustajanje u Bosne, one svijestiti u smislu da je Bosna i Hercegovina država, da ima svoj ustav, da ima instrumente državne vlasti, da u raspadu Jugoslavije predstavlja jedan od činitelja na koji se prenosi vlast, da je ona nositeljica suvereniteta koji je prestao postojati sa nefunkcioniranjem saveznih organa. I s obje strane su među muslimanima promicani oblici ponašanja koji bi tome doprinijeli, da se pokaže Bosna nije moguća kao država. Ogroman dio ili veliki dio bosanskih muslimana je pristao na tu igru. Da oni brane muslimanski interes, navodno, misli da se on može obraniti prepuštanjem države, odustajanjem od države koju oni u tom trenutku smatrali ne mogu obraniti. Ukoliko bi Bošnjaci umjesto državne cijeline pristali na svoj dio, otvorili bi vrata Srbiji i Hrvatskoj da osvojene dijelove Bosne i Hercegovine prije ili poslije nacionaliziraju. Mada čak kad bi bila i ta takozvana Fildžan republika, ona bi još uvijek bila veća po teritoriji, jedno 5-6 puta veća po stanovništvu od Crne Gore. Još uvijek je to nemoguće izbrisati, hoću da kažem, ali je moguće ukinuti mu pravo na međunarodni pravni status državnosti. I time se polako to uključuje u modele kulturnih entiteta, zajednica, manjina u Evropi kojih ima koliko hoćete i time se konačno skida najteži problem. Cijela historija Bosne i Hercegovine, opstanak cjelovite države i Bošnjaka, povezivala je u jedno biće. Ma kada i gdje da su bili prognani, cjelovitost Bosne i Hercegovine omogućavala je Bošnjacima da, ako ikada ostanu bez svojih kuća, neće i bez domovine. To je bio temelj na kojem smo trebali čvrsto stajati. Jer ako su oni nas priznali, svi, unisono, najveći broj država u svijetu je priznao našu državu, postali smo član Ujedinjenih nacija, što je nedavno slavljeno, jer to znači da smo mi akceptirani u međunarodnu zajednicu u formatu kako nas je naš tadašnji ustav definirao. A taj ustav je bio ustav jedinstvene države Bosne i Hercegovine. To je bio temelj i pravna osnova koja niko nije mogao da pomjeri. Niko, bez obzira kako se prema nama odnosio, nije mogao da izmijeni to pravno stanje. Mogli smo samo mi odustati od sebe. Pod kraj 1993. godine vlast u Sarajevu prihvatit će etnički princip pregovaranja o budućnosti države, pa su umjesto cjelovite bosanske suštinski postali bošnjačka strana. Takav potez dao je međunarodni legitimitet onim snagama koje je sve do tog trenutka međunarodna zajednica tretirala kao rušitelje međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine. Desilo se mnogo toga što i danas nismo svjesni kako i na koji način je došlo do toga da se u toku ratnih tih zbivanja, pogotovo poslije, odustalo od tih principa zacrtanih u platformi i mislim da je to bio ključan period 1993. godine kada je Bosna i Hercegovina bila i vojno i na svaki drugi mogući način pocijepana država, pritisnuta neprincipijelnom međunarodnom politikom, nepovoljnim mirovnim pregovorima koji su 1993. godine bile aktuelni, a tad je bio aktuelan plan Owen-Sotenbergov plan podjele Bosne na 3 etničke republike. Bosna i Hercegovina prvobitno je trebala biti podijeljena na 3 nacionalne zone, ali je u takvom rješenju međunarodna zajednica uvidjela 2 strateške opasnosti. Zbog ruskog utjecaja na srpskom teritoriju sa jedne, odnosno muslimanskog u ostatku zemlje sa druge strane, Sjedinjene Američke Države predložit će drugačiji kroj Bosne i Hercegovine.
Aprila 1994. američka težnja da preslagivanjem Bosne i Hercegovine zaštiti Europu od Rusa sa jedne i muslimana sa druge strane ispunjena je. Formiran je teritorij nazvan Federacija Bosne i Hercegovine, politički savez naroda kakav nigdje u svijetu nije postojao. Kada je dogovoren princip po kojem će Bosna i Hercegovina u budućnosti biti podijeljena zemlja, preostalo je da se između dvije nacionalne jedinice kreira teritorijalni balans. The Western policy was this kind of dual policy, and from the start of the Bosnian War, the international policy represented by the EU countries and the United States of America, they had this kind of, well, you might say, two-faced policy. On the one hand, they were formally upholding the unity of Bosnia and Herzegovina. On the other hand, they were de facto talking about partition right from the start, even before the war began, the Cordillera Plan. From the start, they accepted the principle of some form of partition. So, depending on how the war was going, they would tend in one direction and tend in the other. But in 1994, they hit upon this formula of giving 49% of Bosnia and Herzegovina to the Republic of Srpska and 51% to the Federation of Bosnia and Herzegovina. Za vrijeme trajanja pregovora, slučajno ili ne, postala je uočljiva činjenica da su završne vojne operacije koincidirale sa dogovorenim mapama podjele zemlje. Nakon što se krajem 1995. godine stvorio teritorijalni balans između dvije etničke teritorije u Bosni i Hercegovini, međunarodna zajednica sazvat će posljednju mirovnu konferenciju. Republika Bosna i Hercegovina pošla je na svoj posljednji put. I to se vidi iz toga kako je na misteriozan način koji niko nije objasnio do sada pravno, a malo ih je i konstatovalo. Republika Bosna i Hercegovina koja je ušla u pregovore u Daytonu izašla kao Bosna i Hercegovina, a onaj atribut u međunarodnom pravu koji ukazuje na status državnosti je prešao na entitet RS. To je Republika. Pritom ono S pokazuje ne kako se ona zove, nego čija je. Pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, uz pristanak predstavnika Bošnjaka, Srba i Hrvata, Bosna i Hercegovina skončala je kao cjelovita podijeljena zemlja. Da je Bosna i Hercegovina opstala, barem formalno na nekim mjestima. Ona realno postoji sada tamo gdje, recimo na dijelovima federacije, a potpuno realno tamo gdje postoji, na teritorijima gdje postoji kontrola naše armije. Mislim da će se vrlo brzo proširiti na one dijelove koji su pod kontrolom HVO-a, na osnovi dogovora koji su tu, tako da bi mogli da kažemo da je ona realizirana na čitavom području federacije, znači na nešto većem dijelu od 50%. And the framework that was created by these Dayton Accords really was a prelude to partition, if not actual, immediate, at least de facto. Internal borders, yes. Economic divisions, divisions in the educational system, poor control over the outside foreign borders. Even today, Croatians in Bosnia can vote in the neighboring country of Croatia. Bosnian Serbs can have dual citizenship, can have a passport from neighboring Serbia. Ovo što su radili u Daytonu, zapravo to su taife za muslimane Bosne i Hercegovine. Gdje smo mi raspačani, gdje nismo povezani, gdje jednim drugima ne možemo pomoći. Na Berlinskom kongresu su najprije napravljene te taife zapravo za sve muslimane Balkana. Nakon toga kongresa Albanci su podijeljeni i prisiljeni da žive, ja mislim, u 4 države, a Bošnjaci u 5 država, novo stvorenih hrišćanskih država na Balkanu. Dejtonski mirovni sporazum je napravio nove taife. Mi smo podijeljeni na entitete, na enklave, gdje musliman ne može pomoći muslimanu. Ne do Bog nekog novog ratnog konflikta, mi ni na koji način ne bismo mogli pomoći svojoj braći u Goraždu, niti oni nama, niti
šta ja znam, muslimanima Brčkoga, a pogotovo mi i muslimani, Bošnjaci Sandžaka, mi smo potpuno razjedinjeni. Ratne granice postale su ustavno zaštićene, dok je formalna državnost Bosne i Hercegovine postala zarobljenik unutrašnjeg separatizma. Kreirana je država čiji kroj nije štitio njen unutrašnji, već međunarodni politički poredak. Moglo se tamo ići sa tvrđim stavom da bi se istakla važnost Bosne i Hercegovine, jer vidite, Bosna i Hercegovina nije definirana kao država. Na jednoj strani imate Republiku Srpsku, a na drugoj strani imate federaciju. Ali država kao takva nije definirana, nije dovoljno definirana. Dakle, kad su se pripreme radile za Dayton, u Bosni je još bio rat. Trebalo je zaustaviti rat, trebalo je dovesti sve strane za jedan stol, a to se je moglo samo uz vanjske pritiske i uz vanjsku intervenciju. Velike sile i zapadnoevropski političari su priznali osvajanja Srba na tlu BiH, odnosno Miloševićevog režima, JNA, priznali su ta osvajanja i ugradili su i u Dejtonski aneks 4. Dakle, Bošnjaci, ako hoće da opstanu, moraju raditi svim raspoloživim silama da se u Bosni i Hercegovini vrati normalno ustavno stanje. Ovo što mi živimo je nametnuti ustav, a Ustav Republike Bosne i Hercegovine je jedna vrhovna, važna ideja o kojoj moramo misliti. Dakle, ne smijemo ga zaboraviti nikako. Aneks 4 jeste nametnut, jeste oktroiran u Ohio u vojnoj bazi, jest rezultat Miloševićevih želja, jest rezultat ciničkog Holbrookovog odnosa prema nama i jest rezultat Izetbegovićevog straha od rata, od nastavka rata. Iako su imali najviše razloga za tugu, Dejtonski mirovni sporazum najsrdačnije su pozdravili oni koje je ovaj dokument faktički ostavio bez 2/3 zemlje, Bošnjaci. Od predvodnika ideje nezavisne i cjelovite države, bošnjački narod postao je zarobljenik formalne cjelovitosti, koju suštinski ne mogu konzumirati. Napravljena je historijski paradoksalna situacija u kojoj je Dejtonski mirovni sporazum istovremeno okvir za cjelovitu podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, ali i glavni pokretač njene potpune destrukcije. Tako da je sad stvorena, mislim, pad pozicija. Oni su, napadači na Bosnu i Hercegovinu su izgubila je Bosna i Hercegovina istovremeno, ali je pobjedio neki mir za koji ne znamo koliko će dugo trajati. Uglavnom, ovakvo stanje nije dobro i ono zapravo, ono je krizno samo po sebi, ono izaziva krize i ono dugoročno traži svoje neko drugačije razrješenje. Da li će to razrješenje biti politički, mirnim sredstvima ili vojnim, to će zapravo povijest pokazati. Well, I think that the framework that was set up when the war ended, the Dayton Accords, in a way shaped the future in a negative way for Bosnia. In my view, it set up a situation that's untenable. Politically, economically, socially, it was designed to fail in a way. Dogovorom u Dejtonu, Bosna i Hercegovina dobila je snažne unutrašnje i gotovo nevidljive vanjske granice. Od sredine 19. pa sve do kraja 20. stoljeća, kao jedan od primarnih ciljeva svoje politike, Srbija imala teritorijalno širenje na račun Bosne i Hercegovine. Shvativši šta su dobili u Dejtonu, Srbija će ovaj sporazum proglasiti svojim historijskim dostignućem. Preporučujem također da čitate ove bilježnice, odnosno dnevničke zapise Dobrice Ćosića, koji vrlo jasno govori o tome. On kaže, mi smo u ovom zadnjem ratu uspjeli dobiti prvi put jedan veliki teritorij zapadno od Drine, Republika Srpska. Mi moramo učiniti sve tajno, diplomatski, na druge načine, da to što smo osvojili
priključimo Srbiji. Najlošiji dio tog sporazuma jeste zapravo što je Srbija prvi put u nekom institucionalnom smislu, ne govorim baš o Srbiji, Srbija u nekom institucionalnom smislu je prešla Drinu. To je ono što je najlošije. I kod tog srbijanskog političkog stanovništva ili srbijanske političke elite taj korak stvara dojam, stvara ambicije da se taj proces može završiti. Tako da je Republika Srpska zapravo jedna velika mogućnost, jedan povod, jedan izlika za razvoj, dalji razvoj srpskog nacionalizma, jer njime nije okončan, njima ideja Velike Srbije ostala otvorena. I stvorena je Republika Srpska, država na prostorima na kojima nikada nije bilo srpske države. To je istorijsko postignuće. Na 25.000 kvadratnih kilometara, više nego 2 Crne Gore, 1,5 Slovenija sa 1 milion stanovnika, jednostavno ostvarena je ogromna pobjeda i rezultat da je Republika Srpska stvorena. Dobili su svaki grad na Savi i 3 grada u unutrašnjosti. Tu je cela Drina, osim Goražda, tu je 50 gradova, pola Bosne. Milošević djelomično, odnosno Srbijanci, djelomično imaju pravo jer oni su pregazili su Drinu, stvorili su Republiku Srpsku, koju i danas njeni prvi ljudi predstavljaju kao državu i ona zaista ima atribut i republike i tako dalje. Dakle, stvorili su neku vrstu države tamo gdje ona nikad nije postojala. Kad je Nikola Koljević došao iz Pariza, gdje je završen potpis na Dejtonski sporazum, pitao ga je Ćosić, Niđo, recite mi šta je u Parizu bilo. On je njemu rekao, mi smo dobili prvi put povijesti državu zapadno od Drine. Dakle, oni su znali da su Dejtonom dobili državu u državi. Nakon što je ostala bez svojih gradova i posjeda u današnjoj Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, Bosna i Hercegovina je u Dejtonu doslovno ostala bez same sebe. This then created this entity, Republika Srpska, or rather legitimized it and gave it a formal, legitimate, formal constitutional role. And that then gave the Serb nationalists, Serb extremists, most of what they wanted. Everything short of complete secession, complete partition was given to them. And this entity, there's no reason to think this is the end of the story. The natural tendency of such an entity is to then seek full independence, which is what awaits Bosnia and Herzegovina in the future. What happened? Who lost at the end? Bosnia lost. Muslim lost. They lost land. They lost population. And even now, their situation is not very secure, as we know. So, in a way, the tragedy of the Muslims in the Balkans is personified by Bosnia. Yes. Because it was the Bosnian Muslims who have suffered the worst for the entire century. Od nekada velikih prostranstava u Savu, Drinu, Lim i more, današnji život Bošnjaka postao je vakumiran na 25% avnojevskih granica Bosne i Hercegovine. Dakle, ako posmatramo Bosnu od 1878. godine od Berlinskog kongresa do Dejtona 1995. godine, vidjet ćemo jednu stravičnu činjenicu koja se može pratiti kao migracijski proces koji je započeo u Bosni i Hercegovini. Dakle, taj period od Berlina do Dejtona možemo vidjeti kao proces raseljavanja Bosne, primarno Bošnjaka. Taj proces, dakle, je proces u kome se Bošnjaci sabijaju na jedan mali uski prostor i ako gledate danas prostor na kome Bošnjaci žive i prostor od prije 150 godina, pa to je možda jedno 15% ili do 20% prostora koji su naši preci živjeli prije 150 godina. Pazite, mi danas živimo na 23% teritorije, a živjeli smo na 92%. Znači 60 i 59% teritorije smo mi, tako reći, očišćeni. I taj narod se skuplja. Gomila se u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli i tako dalje. Ono što danas nazivamo Bošnjacima
To je narod koji živi po cijelome svijetu. Manjina ga živi ovdje, u ovoj zemlji. Mala manjina. Prema tome, jako Bošnjak, ili bilo koji čovjek kao Bošnjak, može živjeti gdje god hoćete na svijetu, i da sačuva to svoje bošnjaštvo. A međutim, ukoliko on nema svoju domovinu, ukoliko ne postoji Bosna kao njegova država, koja generira njegovo biće kojim se on može vraćati, on će nestati kad tad. Ili će morati izgraditi Bosnu iznova, ili će nestati. Nakon preotimanja desetina bosanskih gradova, sistematskog genocida i progonstava, postavilo se pitanje da li je Europa prostor slobodnog življenja za Bošnjake. Može li bošnjački narod opstati na svojoj teritoriji na kojoj mu se stoljećima oduzima pravo na državu, kulturu i vjeru? Da li je svako rušenje Bosne i Hercegovine od 14. do 21. stoljeća Europa svjesno dopustila kako bi uklonila možda jedinu europsku državu u kojoj se istovremeno čuju ezani i zvona? Čini se da je osnovni cilj rušenja Bosne i Hercegovine bio u projektu da se preotimanjem njene teritorije napravi paradoks po kojem bi Bošnjaci živjeli na istoj zemlji, ali u tuđoj državi.